too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambukacious ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Plus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a Too Much Multimedia College. We say a band equipment upon a chair for our Kodwo Ewadisium. Any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and the marketing there. And then a location at Abeka Park Junction. Fanamba ne Boakye, na wankasa frɛ. Na obi andada wa, na memo bi nkasa me frama. Wankasa frɛ, abetiji. Anani, the Doubting Thomas, may come for a year, Nana for Spiritual and Herbal Center, Eddie Amount. At the culture may come for us a video be a home or what's anything. A year one time, some because a Drobian Cadem, yes, a Drobian Cadem. What the way are you for us with me and say arena out here? We catch no say, let's say, I are sending Ghana, there's a happy, I are sending. Nana for Spiritual and Herbal Center. See, we are here, or better the 10 Chiflos Anani. Kasiapa Ediba Too Much GH SO na Midi any Empress and Memina K3 Bakupem. Mr. Wajibre Adadie Awoba Beshayen our trending issues as well. And a messing Kunya Midi for Kasiapa Babe coming chain. Babe pe and Simbia Edika na SSA Yawasani Yapu Yapen Puma Sibre. Elunti and Ayawaha. Now, Mr. say Abraham Commone Kosono now was in Bisebi or commenter. Now, the far comment section, na cinema kind Eddie amount. I think so share na afufro ensa 80 and can be a new one near 2 more near Faba. Assemble Nesia and the Empress Matanase. Reverend Anthony Boakye Odifo Kesiye oya the founder of Resurrection Power Ministry. And then I sorry about me can resurrection. Now I just want me say power. To me ankasa ewomu odifo enaka kranie ana ya hwehwe na yehu no ye ntene nka enipa dodo na si o papa wewu wanya stroke ani ade na ye twen ese asori ede baba betu dwa members dodo na kra enim ne ekwaso ewo papa na nkasa na bra bomu ana yere estarte se onu no take in charge oni asori mpanimfo ekuku dam no ya bon kontin kokopie mu ho na so ya ne ye mfa so ene ya nkasa ama ye hu ne ekọ ne eba ne ye tete nkwanchen se ede na asie won pesa wo be ka kire yen ene ye koda sorry ya papa nkasa ba be sorry aba be kasa on 20th anniversary awodie na Ghana for na hu se sorry say ba ya che resurrection ya te ne kan say enya na me kra na mi sha ne ya ho mi obi be se na mi ti kra ba so ane na enne ba bia madu na che resurrection sorry akọ nanim anu ti na se fata se wodi anniversary o ma anniversary na o ma start na na wodi fo kese aba abekasa na nsema papa dia tutu dwa no enu na age bebre na amrane a wonte ase na yenso yente ase na ye ba bedi hu nkomo se ne sen papa se anniversary na wodi no oni won to wontwa so wonyai baby o madu na won twen san so no ankasa ba de anniversary no wo bedie afenso members amuti fie na musu amonko asori onwu yote ase enti monko asori den na ebema odifo na sori ma wo hu difo a wo se ye nko asori not fie no so otwaja adwo den na aba den na asie sese eba ne sa ana sedifo ni hono mo anniversary yentimi enni na ne asori mpanimfo a wapa won wote hono mo den eno nkomo na ye bedie na nyamedifo kumchacha ewo menchen wo studio ha de ba hyehyɛ so na nsa na no mana yankonkotie papa ehu obedan na die de kire no emfa emra na so minim say why you serious twen say over here minia ensro memfa ntaw memo watie bi ansa na program ye de aba na wie na so ma me nan mi bedwane adi emfa no enkyere wo dadi mu akwa aba ya obi ade ma me nchia wo na ahwefo nso ye nchia wo ohun ni wa ye ni ho na enwumre de
asema wakofa ba na no den enya easy ena de yashada kamu pa no a enwumre no yebe yie pie no de yashada kamu enia ma shada kamu pa enya ma shada kamu a ebe pie no na de se ano den eti odofo yes yeah nyame shira amen ohwa ya fe me da se ohwa ya fa pa na ene no se ne obopi mi studio ha mi hu na me se ene de daddy wan shada ma sonso ene na ho fe na ya shronko kra na se wo fa ho fe de to fam so a fe na ha se nyame de domo na kra de on se ai na me ne na mu fitem ai ena wona so nse nsu atopa kazo ane fatal nsu ato serious ti me ne na mu fitem wa na ja mode efre me a ye de abepie sa atade de be fatal bi a ye body no wo body na wo sha efe na papa eti body no ho oh body no ho ai slim macho unjasa papa yemra ye nkomo twetwe no so papa ekọ Anthony Boakye yantene nkan reverend na ye hunu bebre na amanfo na se den na ekoso members kwa sorry want hwe screen so na yere ena gina mu ni ade papa ntimi ama bonti ameka anase wanfa nsomo amobi ama members na sofo nketo ani ade a wo hwe kire na yere ka ho ntimi anka se papa yare enu nti ene yantene nkan na ne papa ba be kasa ya o se ampa o yare baby owo no oyare na emom ade ba ko no se nyankopon dan niam di e di akere no esono yare na esono ediye anase asofudie mu no se nyame mo bi yale a na eye ediye na oyi di akere no me da se medikin achi adeda eye mea ena ye me sofukum chacha ka ye papa no Kodwo Boakye kasa odi kan be kasa yikura ka me kasa okay eye mea anka me kasa ebi se sabi da bia me kasa yade ye mfensere ana enye nipa ba ko pe ena bia so yale oti wei wo yale me yale kake menso me yale obia wo wiase eyale nti yade ye nyeden ye fans kan tro bi fan da bi ye mfensere ye mfem makutia awo obia brabom bai wo sha baye bosumi nsia nie a eba ya papa no on se ebi kura bebubo na wuto ba ye beba ho na de asie nsu sisi ya no ene de ekoso ene baabi a wowo ene de apiepie no eno so ya be kan wasam okay say ya mene na ka me kasa woni ma de enti ya me kasa mene na ka me kasa video no say bi wo mo ha mo bebo amen krofo etie video no o say de ye papa no Anthony Kodwo Boakye kasa na ne kasa de kire se na won to no ya utie mitie pa kasa na wo kasa no kire se na won to no I say niamma bi koso ana niamma bi sisi wo church wo ana niamma bi koso a ompe ana so odimrika ebe so obekasa na Ghana fo hu se otiase omuye Saminina enko hia ka me kasa okay sabe we bi na ebra bi sabe manusi sumana so president Atamis yeah tama yakase president miss eyale no na wose wonyale awodi na change na answer wonyale Ghana for say wonyale and then my voice no esi kakra mo fenchame Emma president miss efra burochile awodu kotoka airport ano ohwiri ye eye by force jogging enso no yare no person chile Ghana for say onyare menyale by any news say president miss no yale any news say sofukum chacha me yale any news say Anthony Kodwo Boakye eyale ba on say na de no won kan no won kenti no e man Atamis a
o ye president ehwiri ye ekyere se menyale de Ghana for kan no enye no kore ama ne trigger niema thank you anche bia ana de yebesi esi ye eti medie obe ye papa Boakye a ote wo no eye me de se video ne wa ha na mo bebo na nkofo ahwe ote wo no sabe na wo keken sabe ye nu so kasa sabe ye na wo de ntie sabe ne kase en sabe yo niti kura no sabe ye tie no difference abam nsisanyaba yeah ensisanye aba niti num ensisanye aba ne kasem ensisanye aba ne bodim by bibi ana ekoso e wo church nim etina odimrika awawrase a o bekasa na ma Ghana fo eni asolema na hu se owo ho eti menena anka memma me unto me wie a eye good and son must start ya pa bonten a must start but odifo penifo say penint na asedua so ma asedua mfo what I say so ye penin na oda sorry ano na niam bi nkoye na wo jare na wo kasa na beye yi a wo be hasa wo mekasa wo betena se e ma niam asai body of Christ ya sorry no etina churches administration ya wa elders ya wa solid penifo ya wa sofo ya wa memakuo church administration any ya de be the church sa wo ye sofo sabe asofo bebre ewuko by one church because of administration the year adwuma no eguso year adwuma ya papa we say ano ye boa okay what betini ni na betini ni ano ye boa sabe oti asole enye woni ho na administration ni ye good eguso year adwuma ya papa what living bread ye resolution power na ye frɛ no sofo kwasi amoako ono no kura na tete Anthony Kodwo Boakye okay ono tete no boy na koda sofo amoako wiye sɛ na sɔle egusu koso ya papa wo usu tabri o wiye na sɔle egusu koso church ya administration okay ni nyina no sɛ church na I said dan sa ucha foundation ni ya na utumi to blocks ni ya na foundation ni a good foundation ya enframa bebo ensu obeto edan no still wa ahoden okay by se won twa foundation ye e wo dansie mu a enframa bo kakra bi a na ensu to a na dan na ebuogu etimidie me hu se church bi administration ni ye good no na wo yale a eye be ye 1 year 2 years and also kum chacha me de be same ho yade ya okay eye 3 years and me de be same ho yade ya okay adenti ana me minya man so le nkoso okay but who said the program is over Anthony Kodwo Boakye asole ya o to me your program 21 days yeah oni sofo bia na wono nko anopa wo be ye enumre wo be ye anopa bie mo be ye enumre wo be ye asofo no de omo wo ho but omo nya dwuma no enu se no na meken enu na meken sa yesa wo sofo no sa woni wa na members ne de won wre ase wo ba ese wo members ne mu se uni wo kora church ne wo ho okay uni wa awu enkoso mra sole okay sofo kum chacha ni wa yesu ene yeso no ya masum kum chacha okay ya masum ya papa Boakye ya masum resolution ya masum hain ya besum ye nyankopon thank you etu ni wa na se members ne man sole ya na ese wo ni yeso no ba enye Kristo okay ba wo se dia wodi be se wo ntirim ene sade ye ya asofo no wo no wo kasa ebeye ene sade ye ya wo beye no ene ma members ne di wo ye nyame etu ni wa o mpeso wo be ba sole okay what you say Matias what say video bi be ba konten
a video no fa ya papa Kodwo Boakye ho ama wo be kan say wo ba na solida a wache wo ba bia no obegina de eba no obeje wo ma uska bia a wo ba na solida na waja a waja sole no obeje ne ska na hye wo wali bia awale begu thank you wo ba na solida na wajai awade ye ni begu ana owie ye no ode no me ensem bi e de to so wona watwe mpona ye nyom ho ade kro do me wo mo yeah one said the ade no koi it won say o kire mo say we ye nyame a okay na say we ye wo ti say woni wo nyame eye pa na we ye nyame a ya na bibi to wa ya na members no say papa ya ye di na chi awo kire mo no so ye nyame no ana bibi say ato no okay daka ne yade ye ne de kenye news ya me ka wadi ase Matias odifo Matias ya pa ne masem bisa ne se ya hwe sa eniema ya ekoso ya enye Anthony Kodwo Boakye ho a bebre na akọhwe screen so ya hwe asori bi wo ho no a difo no watete branches branches no otete ye no owayi mpanimfo ho basa omukọ church meetings enumre sorry emeku okoshia we koshia na e was teaching se koso ade ye so TV edisi ho ma sofo no preaching no yabo ama omatie wo wi a omato corrections na omukọ se koma ne san na no ote branch eye den eno nya branch eno nya branch one say dabia me ka say we ye sofo pania okay dia wodi bedu ya members no ene dia obeka be to ntire no okay uni wa daache sa na asole ne be okay sa asole ya tsa no sofo pani no wu a asole na gu sa sofo pani no branch na ya tete na sofo wo ma ho sofo foforo bi ye ni ho ni ya di TV esi ho na sofo wo ni preachia na mo hwe na mo tie na mo to kola hye na mo kon za sabe manu si sumna so sa sofo pani ku no wu a sa branch ni nyina eko agu even ya so ma ya o say ya so TV na ma dabi even ya papa Kodwo Boakye kora sa wa yali ye na sole no eko down yeah so ni sa na sole no ko from eko down bebre tifie because anwo e ba ni nyina no bebre na de won wre ahye ni mu sa ono no won kosom no okay what you say sa na tie na odifo se odifo yare na wakasi su se wo yare na osan so ka twen yen se nyame na oyi niam di a kirew wo di a compare eye John nyanko Yesu Kristo nyankopon frɛ no de ne call eye Patmos ene ne kasa ya na nyame no ofa yare so no de dan niam di mysteries de kirebo meni aba yade ye yade okay me makase se wo sofu obi ebe preachi ana sofu obi pa social media na ni nua sofu obi yale a na wode yade ni betwa ne mpoa na wonim nyansa okay tie mi tie pa ode yade etwa ni nua sofu mpoa okay na wonim nyansa sabe adichie biya ene yemunsam nipa unwu ya wonim de yebeto wonim de yebeto okay wonim de yebesi wonim da ache yade ni owuo yemfa mo akutia me ye reference bi akere wo me wia video bi ewo wo boss ne wo mema na pre enu nya Kodwo Boakye de ya mema na pre ansa ne yaba sofo Boakye video no so yeah okay me di bibi ye reference akere wo guy bi ni afra no evangelist Oduro enye ya papa Kofi Duro muntie ni ye konkonsanfo enye ya papa Kofi Duro clear no anse ya wo ya papa Kofi Oduro awo preach aye tie alabasi yeah enye wo no okay we ye Oduro fufuro bia no ye evangelist na wo preach wo kam ana ko preach wo radio so kora so ne ade okay na ebere bi osofuo bi wuye ana Oduro no eba out
argument say sofo no only 50 years okay and wo it wo no enye nyame nhyehyɛ utie mitie pa enye nyame nhyehyɛ sofo ni 50 years and odi preach ya and odi ti asofo no against sofo na ansa ne ye na akunu ne ye na ekono and the 2 years and 1 year and oduro no so owu ye oduro no so owu ye na ni age na ni 50 years the American what am I say I also dua mu makoku say ba wa wo so thank you enti na me say yade ni wo wuo ye mfa nyeje oduro no obi wu ye sofo obi wu sofo na ni 50 years and oduro ni ba out to say sofo ni 50 years enti no wo premature death na ye ne bone and ekunu and 1 year and wo wu no oduro no so wo wu ye e wo bra 150 years na prophet say nyame beda ni mysteries eye ediye e de akere mu ensem ehu fam asori ho ebe ma asori akoso ajeso mamo yale ansa yade dabi so o me ye yale sen ti say obe yare o yare a na nyame timi dan nyama di de kire ti say bia wakọ hospital akọda hospital na say watu kwan akọ bia bia de na sound kakra the woman say sa wo ko fasting and prayers kura wo nyame tumi bi chalawo okay sa wo bo paya nyame tumi bi chalawo okay sa wo dampa nyame tumi bi chalawo sa wo yale ya can you pray some yale okay and you pray no what can you pray some yale Ghana for mo me paibom na me ho ntome asofu kum chacha me yale me ba ye ya me no be starting me di kan say me voice esi me boa okay ba ke no kore eti wo tie me a enye wonwa say bia me voice no wo ni sa eti no wo yale ya no what can you pray me yale me ja sofu bi Ghana ha minim obi a na wo preach it sasa sofu no okay ya friend evangelist Morgan ja yenyi di video no na wo bi yan sha de kakara e ya sam na me de kan okay me de kasam aha ya friend evangelist Morgan ni video no e wo yi ne so o hwe o pre no bi yan hwe me de kasam man ni preach ya ma preaching nyamsam preaching nyamsam o preach the you ni what there by evangelist Morgan wayale after them by 12 years okay utie mitie pa wayale after them by 12 years 1 good years yes okay sabi when you stroke ayale after them by 12 years Morgan also why you be why you international evangelist or you good preacher or you be even Morgan who near some no any problem or preaching na or preacher ebeka wakoma and so why yell for 12 years nyame juma na ne yale na nam ama na nsen kura video bi ameye me hweye na wo ye fine resin any ade so obaboa no obaboa no na pomudin ni ade a won de beboa no ni ade yade de Reverend Kisi Beko so abati ni din da Reverend Kisi Beko wanti ni din awo ene ususa mi so amom nam ti kraba so wanti Reverend Kisi Beko awo tonyo Ofata Obama wokumu no thank you sabi obewo oyale ye ama sabi okabe yesei na nye ace pacho enko okay enko menim ni yekun no okay pacho menko menim ni yekun no anything can happen odi pa bi owo wi ase bia bibia betimi ato enyo bia no yale ya na ne so tia na sabi ofon wa eye yale bone
Okay. Eti na se men ko. Mate. By nipa biala. Ya rape timi. Anything can happen. Ya dear accident owuo yemfa nyeje. Obi abetimi enya ne die na difo. Ya hwe eye papa Anthony, eye Boakye, sene osi fa kasa na utie ni voice. Papa ye ni no. Ne voice obi a okasa ekwatwire, but when no se wa ma volume kra wonti ni ye papa ene ade. Eden na esie den na ekoso ni 20th anniversary a ya hyehye no. Watimi aba out ne ne yare abe cancel no se ye nyai. Na mini ho. Mini aba. Eti na me kase. Church na nkasa bo. Problem. Ewo. Problem bi ni say. Oh, say. I say. Mo kan say rumors was say. Rumors. Oh. Atia say. Yes. Ake. Say only one son na yele na ya sole no. Na according to the aninam kurom na kire say. Na yele ni person fa sole no. Okay. Utie. Mitie pa. Enu ya ake o. Ai, yesi. Ni a trend no. Aha. San na yele no e person fa sole no. Okay. Ana the trend no say. Sabio media mini evidence. Yeah. Na the trend no say. Papa no ne yade ya wa yade ya kra no. Eye na yele no. Ana eye ne sa. Okay. Eye na yele no. Ana di na fo baabi. Ghana fo ne yesi. Yakasa. Ake. And ye buy a beka. Eba yesi. Yesi na yele no. Ana na fo baabi. Ana na yele no. Ana eye ne sa. Eti na yele no. Aje asole no. Edi asole na boso. Eyense bebre. Okay. Ebia tio Mitie. Asofu kum chacha. Nyansani entie me. Ebia na se ake. Yesi. Agana for de. Okay. Dabia yesi ake. But no crack a crown so ewo me say kokon bia no there is a little truth in it. Because I didn't beba some ho kafo no anase odifo wo yere na wuni ho na wa hye wa namu na oye nyame dwuma na de mawo na wa hye program kase a eba so a se wo yare papa kasa otimi kasa enti se communication enkoso na ye yi ne totwene a bibinti na bema papa bu befu obetimi aba out se papa timi be kasa ya stop program abra na yere ye in charge a se bi ya kamia ye se enim gwase kakra ena me kan bibi se won se life no yesi no yemfanya adwuma. Okay. And yesi yemfanya asem. Okay. By ebia the miss of kum church American say say ake and yesi say na yele na for baby and na yele na yen sa eti na yele no aso no wafa wa take you over. Okay. Ebia sa de no ana papa na tie ana bia sabe wono ekase wakose ba bia nyame ayi bibi a kire no e bia adase wate ana se wo hu bibi. Okay. Tie ni yo adase wate wo hu ni ekoso. Okay. Ana nyame ana wo hu bibi enti no wa ba konten se 20 years mo kan say anniversary no asede no monya dai munyai baby amudi esi na ye se mu bu mi pa dia ene na mu ntie me one say me ana me tie asore no thank you e was me wo hobi na kai ya den because ya wa sofo bebro wa o yale so won sole edu anniversary wo di okay awo ye convention awo ye program wo ye na so di for se ba na se wo kra no watu kwan kwa monone na wo di wa chie ja wo pastors no mo hwe wa sorry so na ye program bi wo ho no mo a wo be jai mo ma ye na the president ni wa ba wumi ye do owo ho na na du ni wa ba wumi ye woni ho owo ho Ghana ye nya adwuma ye be ye adwuma ba wumi ye ni wa speaker of parliament woni ho owo ho Ghana nya adwuma ye adwuma aba ye adwuma okay what you say eti no say ye papa Kodwo
achini wa asone no asese akoso okay ese anniversary o said ya 20 years anniversary any bibia no ese tumi koso by what's it o se tumi koso mani yedie ese tumi koso me yeye by ebia na wode ye wate e wode ye wohu okay e wo sunsun mu ani ebia e wode ye wate okay eti no aba out fast Aba stop no and tell more. Hey, message for comment section na say na energy the studio ha no ma show bu no enye easy craft. Some video no wa ha ye bebo. Ye bebo. Enye kakra. Me pesa ya kra ni ma bi. Na ye mo video no na wo bi en hwe. Sa. Invite unu ya bi na be hwe bi na be tie bi na we sabe ya sabe fa chame. Wo bi a wo yale na sabe yo sabe onye ne yade ye no kora ho na wotumi aba na church a wote wa kasa no wotum say I'm feeling good yes I'm feeling good anniversary no kra na ekoso ya started na so we starting program na we start ana say so wonya de omunyai it won be dia do omunyai odifo eden pa na say wo sofo a wo de we tie gya no na no ayi wo fra ne say ya papa kra na so hwe wa so de ma wo amiri bi ebetwa agui na wagya wachi di ama no na wa hyehyɛ program na wo ye program no ya start first day second day third day be ba no wa fra say program munyai eden ne besi not as a menyini ni okay na menyini ni ansana so fukum chacha ebia matu kwan mini Ghana me wa brochile yes ana me yale ana me wo baby na program ya hyehyɛ na church na ye na dia me di machie gya no awo ye me assistant pastor ana say wo ye me pani na wo ye program no na me den kra ebe fe wiem ebe fo telephone so ebe fa man san ebe ba na me kase onyaye no that is a menyini ni na ye kwose mark second ya wade bi owa ya meka wo public okay tie ya wasem bi owa ya papa Anthony Boakye ya wasem bi owa ya nka ne public ya church administration say 20 years anniversary no wo ye no bibi koso na wate bibi na wurade ye bibi ya kyerɛ na pese won stop a enye social media ya meka ewo social media ya meka ewo TV so ya sole empanifuo no fra won ba bi a wo hye bia on betumi aba on to be ma enne phone no eye adwuma ko ba bia edes no empanifuo no woni mienu miensa enan kasa na ka kyerɛ won sɛ anniversary na moody aye 20 years anniversary no monster po ebia bibi senti ena se monster ebia mahu bibi mati bibi anania ma bi say ana se menya we mente ho hwe yeah ana enche meba okay meba naka that say meba ni edi abom no kra de okan se wonyan no ba e wo so wo hobi ono te asole thank you that say aso no hen head ne wife that say na yele no yen only 20 years wan kan jire ni ku bibi saw ebetimi ayesa enti na say kwose mark ho e wo ho because we said your papa na kasana that is a papa no woni mo hwe okay onya we that is the ekoso wo church wo no woni mo hwe 20 years na wo die no woni mo hwe afen na watie afen na aboa bi abo hwerema agu na som ena watie okay ana papa na tie say yade woni mo a anko meke ko medina TV so enke amma social media entida
ono so onnim no na wate ye no enye TV ni social media ene se so obegina na okay the American utie me anwofe mitie dia ono ebeye ye no onim wate ena wo beken enye TV ni social media say ade akoso social media any TV nyina ni radio nyina so say church no program ye den ewom program abam ekeka that ye see church ni no enya de ketwa eden na esi enya bia ni yetitie but odifo eden na be ma oyere enya ba wa so ho so be die firu nsem bibia ye possible we ase okay bibia ye possible life bibia wo we ase be possible bibia timi yeah say ye wo mema bebre owa wa wale wo ba bai wo tumi ku oba no obi tumi wo ba eye wo no wane ba ne wo ku no di akodi ska oba bi tumi wale bema okay na wa ya mo mpentoa edi aduane ama bema na di ama ne nso no asai okay obi kura tumi di ade gu aduro gu aduane na wo di ama bema na di na wawu life any area as bibia ye possible ni nyina ye ejapade ntia bibia ye possible afrafo ye video na ye ka ho asem no afei na emra so ye de ebema mo na wo a wanya bia ntie no wo so watie ensem a ye kan no ye papa Anthony Boakye ontwe ne ho kakra na oje mmere kakra asa ne ho yare na asori anniversary nkoso na watu mampomrika be stop ya asori no ebi ntia ase no ye ba ye besan atoa so ye hwe video no embra bidin shira kase na ebreo bidin shira mu du na ebreo wani baje pass first no banya na kase bisese ko hye ko hye yesu ne ba e de monyam hye ene ngosra foforo na eba enam de ebreo resurrection timiso e power resurrection wa mante oni resurrection timiso power resurrection timiso power eniema bi ho ha drink kakra mam kan kire ya na anniversary ye be di anniversary me share da ba me di anniversary ni yie na anniversary na mo sha ase da bi enye fe obi afre me adan na wo maye na ye di anniversary o yare na ye di anniversary wo chi nye fe mu ntwam firine me mutimi ni anniversary na ma hye mu ntwam enye fe se founder do the asafo no buy nyame nam so de buy eni ho eda wo de buy brebebre ba ma brema fema bisine wo se tu ebo ase celebrate no on se anniversary bia wo hye ne so ye de 1 month in a celebrate ti me ba ne atu ebo ase de 1 month a celebrate kama enye fe panyi we frame a adan na uni ho na ye di anniversary wachi nye fe ntwa ye enye fe ti munyai ma mu ni anniversary bia nyame bo na me ba na ye fe na de oni munyam sha ba se founder de nyame na me so di asafo no ba wa ba ye nyina ka bom ne ni gie mu du a celebrate 20 years anniversary ti de mo ye munyai de mo ye ne ya mo tim ka sei obi a ye so se pa ni generation church bia jai se ubu ade na ofere ade na onim se me na urade na me so e no so se pa ni generation church ba ya me na mtie na me si jai eni celebrity na me ya do me ba ni ato ebo asa celebrity ni fe oti na me shira enye fe ebu onim se founder do dey so se pa ni generation church ba nyame na me so de ba eni ho the 20 years in oni ho na ye celebrity wona chi nye fe first yes see you me home to me first yes see na me ni ho ne celebrate unze nye fe enti munjai me twem me ba ne ato ebo ase ahye ne fe 1 month
na wobɛtumi nka na yɛ nyinaa ka bom na yɛkɔ ne yɛbu sɛ ne yɛkɔba ne yɛde asɛ mu ɔden asa ɛne nnwomtoɔ dede ɛne handkerchief white ne yɛhim saa ta no maba na ani gye no mu ayi du so ahum saa ta no ahu me na ma ani gye no mu ayi mede nhyira kɛseɛ na ɛbrɛ wo ama wakwaba ediba tuma GHS na yɛn komo twetwe ani yɛtwe wɔ studio a yɛde kɔhwɛ video ɛba yɛ no yɛtoa so wa wakotie papa nanum asɛm te papa yi ɔka kyerɛ na sorry ma se wonya anniversary no fa comment no fa comment section na say for asɛm bisa papa hɔ na menkenkan yɛn fa ma odifo kum chacha na wɔ me nkyɛn wɔ studio ha no mu a yɛde nkɔmɔ no ahyehyɛ so papa yakotie ɛgya Anthony Boakye aba na wutie ne nsɛm no a uhu sɛ papa ensam ɛwɔ ne mu papa onya ɔbɛka na ne kasa mu no ɔka asɛm bi sɛ na asɔfo a watete wɔ mo a ɔde adom awura wɔ mu a sɛ wɔmfa nya dwuma no wɔnyɛ careful na obi anya na dwuma sɛ ne sɛ ɛnte saa no ɔba deɛ a ɔwɔ asɛm ɛbɔ ne pɔ ɛdɛn na bɛma odifoɔ aka ɛyɛ me ka church administration it said ye near meko any 20 years anniversary na ye papa na be kasa woni ade no eye me come from ma out by ebia onu so no ode yawdie and ode aba out abekasa e dia bekasa by eye me say ye me dia come from ma out o me kasa dabi o be hwa mo di anniversary no so on started that entu be mo di on be di awie. Okay. Mashe mo wodi. Ana eniyema ebi enkoyi na chia no. Sa asole mpanifo. Okay. Ada na me no won kasa. E wo phone so. Ana mesha mo wodi anniversary na wie. Na mabɔ me nyame mpaye. Enko ne hiyo. Okay. So won kwa. O wade nyina. But eto da bi ne ye yu boni aya ya. Boni aya say Unse prophet hwe me ma sorry a me kokra no ne odi asori ne ba Ghana ha no me call the Church of Pentecost ye papa Makion a odi asori ba ye eno ni ho wawu kɔ de deda enso ne ye boni din ye wo some week bi a ye de ye Makion's week a ye de ye evangelism ene ade e wa asori no mu a ye celebrate what ya say enti se ne sen ne ye be di anniversary a founder e betimi aba out aba be ka say which means say Ghana fo antia se koba ne san na ye say ye yin papa si nkyɛn ya fa na mamu bi eti na make us a problem o problem kase pa e wo church nim okay by the woman say once my use word be say wo nkwa wa ade nyina so wo to wa enkwa first thank you enkwa first obabo nyame mpa say ewrade ma me nkwa ma me ahoden enkwa ni ahoden ne wo hɔ a na wunya na wo to na akwa asɔre na ade bi ya chia no obaba kɔtene no Therefore, se wuti asori du mpempen so nya mfie egronu 20 years na ye di na se wutimi be kase na se members na se asori mpanimfo ye niam bi a wonti ase ebe mo wutimi aba out aba stop e anniversary na che se wan kase therefore wadwuma na wo start ye mfie dronu atwa wo ye ehihim so I show video na wo pray ye na wo de e bi a ye kwa nim kakra wo ba na mese ama na pray o boss me engineer engineer mema na premium so I show video na papa ne ka asem ni nyina wie o de members na ye na wo ho adwiri wo ho ya won somewhere na members ne ko nim say eno ba be kan woni be preach na woni say papa ne be preach by won say do e bi kora no okay bi say say wo wati a o si do suna on tuya no e wa asole no mempanifo no enhye won sa wati ye wona mempanifo no enhye members no members ni tuya do so no na to bi sintidia ene se wankasa no wadwuma o start no wanye ni yie ene adu ba bi a pempem wo boy foundation no ena me kase ye nyina ye da asole ya no okay church me can be chere beginning say yes dan foundation no very important okay won cha foundation here
Aso fukum chacha metie. Mancho foundation ya. Sa na batome. So fu bia o hweyen a wo tie yen. Wancho foundation ya. Sa na batono. Atoto ne ma yia. Yeah. Oyo ho one man. Na won ko na preaching waje aboso ye bibia. Uni obi apart from preaching, administration. Ese ututu ne ma yie. Okay. Enti na make say yes ye ni yes by me no kwan say papa no ebeke e wo TV so na wo beke e wo social media. Okay. Ya wade bi o wa we o ya me na mo no kum chacha. Ma sole ya meye. Memfa asole na brabo emma social media. E wade a ebi ameya wadi ya me say eye once. Okay. Na mama ye twa to social media. Aye church. Owe kum chacha. Me life ene ma brabo amebo. Ewo ewiase no. Church eye ma solid. Me mfa nye social media. Okay. Me mfa ma solid munsam. E ma social media. Ma waliye ene mema da mo bi bisa se ada na kum chacha ye wo yele da na mfa wo yele ma social media me fa ne ma chala wonya den Oba sole aso be hu no dabi me de ne ba chala wo social media ye den so wa ya social media father ba me yele onye bi dabi man wale wo social media okay eti me de ba be ye den cha obi a wo ye popra public figure na wo de woman o life ehu woman na wo yele ene wa wade ene wo busuya mu nsam etai ba social media ebedi agoro enche na wa wade ye na agu enche na wa wade ye ni program abam enche na wo makora no enkrofo tag e wo ne yema bi so me na mo esame wo mensia ma wo 6 why are there Mema 3. O first born was saying 24. Wow. O ministry no or yemu akoten. O di Our fast. Okay, o o born in the degree in say. Ba. Oba solid normal. Okay. But the position be so. Dabi there they can or the way. Na won church no. Dabi wo ko ni suku. Onu ko school. Na konkofu. Sa sole no sabe ne papa ene urade fa no so dia sole ne ba ya e do nja so me ya de kin. Okay. Eti me my life me yele life sa ni yama ni nyina no e ma social media so betimi ateto ba na se na uni ho no mu a wo ba no atake in charge si wa nan asofudie your friend. Okay. E ye calling e bi akola no kora na enye ne pese o me yesa na wo mpe e ye wo hye. Okay. Unwo bi a wasuya eti yeda na so amfa nya adwuma unwo bi da unwo bi a ewo ho wasuya trailer da na so wa ene wa carpenter ana me boa ewo ho thank you e bi akoda no na nya adwuma ope no by force na ma kire no bra be ye dabi eti sofo bi a no de asie e wo ye papa ntam no the army of kumchacha be can say fanya futu thank you enfama ye ho uyo difo na fe na wo ti asori anasa wati bia ene ya wuti obi de na de atoto de ho administration de ye ba akofo nko antimi nye mugbomu ya na ebeye gi odifo ebe bebre no eya na edifo no mo ebi mo aye omo hu se omo ye nyame dodo na ye wo hu se won ni nyame no won wo kasa nyame tie obi kura tuko nyame nchen obi kura se wakwa hu Abraham ni Isaac ni o mato nsa didie enti nhira ni nyina won wo de ba enti nyankopon no mi bisa se ono na mo anase sono no difo ntumi nye nyame okay one cent na make us hwe osofo obi on no mfre no o bibi o no wo kaso achi wo baby edi no me rafika Dr. Jesus mo Dr. Jesus anse onu se wu ye no edi baye trement yeah ansene
ɔwo tumi ananso Eyampa. ana minim sɔfoɔ baako a wɔyɛ diifo a ɔno no ɔse wɔn wu da obetu akɔ heaven obetu akɔ soro enso wantu eti wo wu yɛ no na Solomon no ani mpanifoɔ no na yɛ fɛle yɛ sɛ yɛ bɛ na nso ɛdeɛ bɛ nya na ɛma mo pressa mo ti nyame anu onyame thank you ɛsɛ wo yɛ diifo a na asɔfo a ɛso mu sɛ wo yɛ nipa TB Joshua wɔn wi wawu kɔ wɔn wi yɛ wawu kɔ ɔsɔfo obi a no tie yɛyere na sɔfo akɔpie court thank you sa wo yɛ sɔfo a ɛso mu sɛ eti ne yɛ sɛ man of God wo yɛ man ansa na God na eba sɔfo yale sɔfo yɛ nipa ɔyale sɔfo betumi yɛ nya accident sɔfo betumi yɛ wu etu wɔ hɔ a menyo sɛ wo yɛ nyame adeɛ baako a ya no nyame kora ɔmpɛ sɛ wo yɛ sɔfo na bɛyɛ ɔmo te sɛ wo yɛ nyame sɛ wo yɛ sɔfo na wo yɛ ɔmo nyame a wo nyame kora tumi bɔ to dem nyame tumi bɔ to dem yeah nyame tumi bɔ to dem o tumi bɔ to dem na betumi abise bi yale a ɔmo aka dem and na wo cancel nyame nyame betumi abɔ to dem yeah if say wo ni nyame kyɛ nanu mo nyam good woni nyame kyɛ nanu mo nyam enti na me se sɛ wo yɛ sɔfo a wo asibi wo a manyusu wo amama wo bada meje wo amama wo sikada maje wo wa ma sɔle a wo woda akwada no meje no dabi unye nyame yusu as a vessel yeah Luke 14:11 Bible said your man and so no ewrade ebrɛ na se na de obrɛ ne ho ase o man ho so ɛna uni mame tla on yama mi no utie ɔsɔfo a ɔpɛ enuro nsɛm enusɛm enuro abosom so kɔ okay ɛne ɔsɔfo biara wɔyɛ ne ho nyame biara no adase nyame ku ne ntam ana wɔbɔ ne to yeah no akadem ebi sɛ ɛnyɛ wɔ biara okay yɛ wɔ bi wɔ a yɛ kɔ incident yɛ yadeɛ ebi wɔ a ɛyɛ yadeɛ ba so yɛ ɔmo nyame too much ya woni nyame kyɛ n'anum nyam ana wo yɛ sɔfoɔ na pɛ eduro so kɔ abosom ne yɛ ma ya na pɛ enuro nsɛm a ya ne nyame kun ntam wankum a na wabɔ wato dɛm na members no okun a na asɔre na hwete na ne ma no akɔwurawura ensɔle papam na wagye wɔn nkwa okay wanti aseɛ mate aseɛ oboa mate aseɛ wo yɛ so sa wo yɛ sɔfoɔ na penusɛm a onyame kun tantam okay na members na waboa wɔn ano a wode wɔn kɔboro nsɛm gyam no a wode wɔn kɔ ɔsɛyɛ mu no okun a na wasɛyɛ asɔre no na wabɔ members na hwete no bia kɔpɛ ne bɔ na members no obiara wɔyɛ nyame de ya no wakonya nkwa ɛwɔ asɔre pam na sɔfo de aduro yɛ den thank you sɔfo de yɛ aduro yɛ den sɔfo de aduro yɛ den sɔfo de aduro yɛ den onyame sɔfo obi yɛ ni wa ɔkɔ aduro so da agye boro nsɛm sɔfo okay safania 1:4 ewurade so ɔbɛtena ne nsa ɛwɔ Juda ɛne Jerusalem foɔ so na wɔde abosomsomfo asɔfoɔ no ɛgu ɔsɛyem te asɔfoɔ a ekonuro so no ɔwonye nyame asɔfoɔ saa na tie ɔmo guess ne so ɛ ɔwoyɛ dɛn ɔmo guess no sɔfoɔ de ɛwɔ guess sɛn ah obi timi di ne nsa si ne bɔ media me pɛma awo yɛ sɔfo awo yɛ sɔfo menti bi da ɛwɔ hɔ pa o menti bi da o ope proof da bi da ope proof mesi menti bi da ope proof menti bi da etimi ma video oh ah menti bi da ɔsɔfoɔ no tie ɔnye nyame ɛna ɔnyɛ soro abɔfoɔ wɔyɛ nipa sintɔ wɔ hɔ obetumi ahwe ase anaasɛ obetumi atɔ fam baawo nsɛ baabo sɛ wo hwe ase a yɛ den sɔle ɛnka hɔ ɔse Revelation 3:5 no ɔse kae
ye wo free ye den ehwe na sesa wadwen ahwe ase ye wo ho wo betumi ahwe ase na wasole ba wo ye sofo a mamiye wa no kasa me de ye me guess na me pema da bi minti bi da na se ba no se sofo kokan say ba no so ye sofo o ye difo na wo kan wate asole na o kan se me de me pema oh who say ya won se bi o wa ebia na odi juoku ebia no didi agoro yeah obi o no ma say eduma ye se ni ade no eto da bi a utume de ya kan say mo kan say jokins bi na odi afam okay so that say bye o kan ne san so say odidi agoro ase ne oti ade no obi ani se ne osifati ase eti na me so me putu excel say dia wo kan me hu sofo a waka sai to boa ana am se me yi akiro wo ni kire me bia me ne betira fa kire me na me re me ne betira me se wo boa me ne betira wo na wo hu ese dodo na e de si won bo say wo pema ana ansa na abefiri ha no me yi say video ndi akiro no wo hu odifo yamra ya nkomo ne so eye manase ene eye abrante ba ko ba bonten be kan no clear ese odifo Kodwo Boakye eye ade a wato anananom ewo ensie do na ne nyina mu no na ye twen ansa ne yere no ebeba be ka bibi e de afa ho abra na ni kun ewa yaresa bia na se hefa no wo a won kasa na oba ni gire mu asonda mu mpo na ko betimi aka wo ho se papa ne ho mfa no no te ase ane ade na ni nyina o man kasa na up to now no omo a omo bo na wuto no omo afo asa wo mbo na wuto me de manasi de menti wona no de okay by I think say ada ayi baako ena guy bi on friend obotan so ati say ono na mete wona no by manasi de menti say video no ena me hu ye okay me hu ye okay by obotan na enkrofo de mienu esen ne me yeso obeka say papa no Kodwo Boakye wu ese fridge mu ne ade ana enya sa pepe eti na meka say obotan de na me hu okay by one say da bia ya meka say opo bia wo ye torofo ba ko wiase a eno obotan okay adentia on kan correct da bio ensem obotan ba social media ne ade a wo kan nyina no sa wo di 20 gua ba ko pe ana bia betumi ya no correct 19 ni nyina no odi tum futuro gu nkrofo ani sade abayi obenya viewers sade abayi ya so oton waduro bi say ya kotekase ya duro say ya kotekitu aduro minim eti no anse wonya platform na wonya platform no o be wia na waye say not vet no ay ya kotekase ya duro won se Ghana hanso no mema dodo wona ade aburochirefo mema bebre na pepawa epedi ejina so epetenten epedi mu oden anu mo se mo e man so nyina apebi die mu oden de se be ma bi ya epe eti na me se Ghana fo ne aburochirefo mema me se mema so fo nso wonye dua oya be ma mo ebi kura ton bi ebi na obotan die so ton aduro no eti ana mo e man no nso no ya de ma 20 gina wa emu 15 ene pede ye den aye so wa sade ya uti we me hwe wa kenya me yanu nokore obe pede ye so wa mempe obo wa mempe me se o pede ye so wa mempe me bi se wukum bisa no me dase eti opotan da bi ya ya sof kum chacha me kase ono no eye eduro ton no obeton okay social media na obotan ba awo no ne nam so no enye bibia o ode ton oduro okay ansa no obetumi aton oduro no so ama wa obeton ade so odi kan esei obi okay edi sura nkrofo eken sembi na okensam na wo wagi na di se oye soronko na wo wagi na di se ono de ye perfect na wagina so aton kwatikase adura ma
but odinfo anyo no nko an kan bi enipa dodo na kan bi wo social media no so na hashtag no an ekoso because na omo twen se wo beti nchiremu but nchiremu no na amma se na me bisa se koba ni se wentimi ankasa end defend no bi aka se nipa no ena wa form say one kasa anya dey se omo kan se papa na wu na bra owu ye no te ase no o say yes there eye bebre wo betuni a cheda wadwen yes wo we yes by obotan de ane de atro one said there be one no wo bekesi so say papa na wu she fridge mu ana de make am te ase onu de confirm say wo thank you wasi wo wu she fridge mu yes there yes there sani obi atumi tibi akay by wo so obotan de ane de wo bekan ya bekan di bebre ena papa na wu ena wo she fridge mu ena papa na wu ena wo she fridge mu ena manka so mfiri nyame ena what say wo she fridge mu wo eti ena ya papa yi mu ye a video aba out e den wo beka wa sorry resurrection wa resurrected wa sorry yes eti no dabila wano ne de ya no ya duro no de baton okay wo be say abotan ya tie si sofo bi so na sofo no e bia woni na nya beef ni bi okora na opeso de baton na duro keke kwatekasi ya duro god za wano wo se kwate asole no wo se no ye tro di ifo e wo se wo jai ye da urade yese na ne na kwatiduro no so ya papa de kwatiduro no za no na da no me be kan se eduro bebre wo Ghana ha I say nkwale kokko yo ne nam kuruma ontonton enuro bi so mu bi a China fo Niger fo boys nkwale bi usia no se tablets wono ma okote be ye adwuma e be ye kase ye be ye se on nyina ye se ka food and transport of watch won unkwa burochire nko o ma bia so nko se charge fo no eni se nkwale ni nam kurom ekutenuro yes adwuma before yamra me nkomo we eso asori yeye odi moje tight ni offering no as a members ne ba no moje ana say member bi ba na ochewa chede oje meje ya chewa de oje meje se koba ne se nyamedwuma num no adumre bi na mu hia bibi e wa sori num mu hia se mo gba fori ana se bibi hu sa sori ne hia bibi na sa wo hwe members num na obi wo ho num a obetimi aboa eye asori na adwuma na mutimi tu anamon kɔ ne nkyɛn ekobisa no yetumi tu anamon kɔ ne nkyɛn kobisa ansa ne like to say asori dan ya wo se yesi asori dan but to hwe a obi wo ho num a obetimi support the ministry no mu obetimi aboa obetimi kɔ ne nan so e de kɔto nanim se ni e pese yenye obetimi aboa ye awa ye member na o ye member wa sorry no un say obi o ye member wa so mu bia na wa fan kyerɛkyerɛ na wonim nkyerɛkyerɛ no so fukura nka so o ma afode a ono a wo bɔ e ma e boro so 2 Corinthians chapter 9 verse 7 Paul said said you will be susu na komam no oma na afole bonye wo hye ana memene mfe na de wo tin nanim ma no ene wo nyame don ana Luke 6:38 ose ma na wo ma ewdade be yeden obema wo ana Acts 20:35 ose oma emu wo nhira eti wo je eti afole bo eya komam eti na ya kum chacha meka okwa asole na ye dan wo tight ho ka sa asole no sofo no any members panifo ni nyina onwogwa onwoti ye dan wo tight ka sofo timi fro na de o tight amanti that be a mistake tight ya komam nipa no bia the reason ti a on fa tight ne ma ye ba ye bosumi nsia no kwara na dwuma sei onye dwuma sa asole no a good church na be ye 1 year 6 months ni panin fa tight ma ya
na nipa no yetumi frɛ no ɛne ni nkɔmɔ kora ebia enkomo nyes kasemo sister bra na nse wasole ba enkoyie asese na wono de aba betom kora ase ebia na nse madwuma ase TNT ya na weme enye me nkoyie na sole na kobuku no won ade ntia tight no wonye dai ontua na ya sole ya nyame wonhom wo mu a ya frɛ no ebi a church no ya wo be 2000 1000 Ghana 1005 mini ababra office ya ni wodi nkomo asole de dwen wo ho di 2000 we fa kope bibi na faye say sika na church na di ama no say sika no o de koye adwuma adi bia ba betu ya tight adi bia ba betu collection ana to da bi mponso a mopa sadi ebeya ebia ebeya regular so that say eni pane dos enye 2000 kra de betumi de amana kitwa bi ensa 500 crate mi bibi by church bi wo wa okona wo ho kire wa ye moa wo wo ho kire wa wo temo saa na mpanifo ne sofo ofraw ena bosumi mi yensan ye ena wo tight mai ena wo dusu mai ena wo ntue wo dusu nipa no ontu ne se no fe ena ontu mfe metua odifo eti tight no ya nanka enu na hiamye asofo dodo na efre phone so ene kra mobile money wo ye fafa mobile money dabi na efabra ya nanka ti masoli afa tight fabra oh ana me say want to be a man solia na wa efri akoma mu a okay so de o collection tight afa momo so e de akwa enye bone okay ebia na dano bibi si kwan efri wa wu yeah efri wa opem ebia nsu okra atoy ebia usi woni yama uwie wudi uti to wada ene wia bibi si kwan wanya yie wa ufru opem na wo sene kwa eye by sofo be fofo afro da be fro boso me yensa untu ya tight do so mai dabi yenye sa ya tun ni percent dia church no ese asofo na boa members na mo men kasa asofo church no ya mo members na mo ade ba ko ya asofo kum church ameme won say sofo hia mo ade ya mo afode asole ba ehia mo ade ya mo mpaye man aya sisie tio sofo hia mo ade ya mo afode ya mano sofo ka sai dia ya mo afode sofo dan dia ya mo afode asole ba ni fie wure tu no na asole ba entumi ntua ne ba school fees dia ya mo mpaye aya sisie ya mo mem won we ba asole no ya bo won a enti ne friend church left bath right bath left asole no onwe woman na akoye woman na ye adwuma no e dis kan ba e be yetumi si aso dan e to sofo ka esimisi house that dem na wono na wo chere de ayemo anu na ye bra so no eye odifo bi e de na no nsem ababetu dwa o chere se eye se wo ye asori ba ese fata se wo bua eye nyame nipa na emom no se wo ho chere odi a wo hia se ye beboa divo ben eye divo ben kwasi ewa so nye divo sana me de meka kwasi ewa evangelist kwasi ewa anenyo onu a ose de ose se osofo ho chere na wo se fata se asori anase member wutimi bua no na emo member de wo ho chere wo anase wo hia mo forget dabi oboa on se adia ba ko a me soft kum chacha ma won se nyame dwuma no se wo start fofra ye won sem bebre wo wa ya na utumi kan okay ba wo kodu ba bia na fe nsam na wo kan ye no apempem wan na wa no wo buso okay kwasi ewu a
Obia ni Ghana ha. Wuni bibi kwasi ewu evangelist. Kwasi ewu so fukum chacha me na me chere the Bible. Okay. Heaven and earth is my witness. Suro ni asase ya me dance. Yeah. That kwasi ewu preach ya. No bet to me the one quotation ba ko pe. I are solely 2 hours. Me na me chere ne said ye quote quotation. Me na me chere kwasi ewu Bible. Now those days, you know, na Kumase, na brother Morgan. Yeah, make us a seven and one of them. And I never see what I can. Now I could be near friend Sule, a riding fan of currency. What friend? Now, was you what a preacher? Now, someone was you what can say. Obia or so for Bia, we say quote, you know. That's as a way you're calling for. Now we are so for, now that came one. That's as a 1 year solid mountain. Also, na pe quote in your chrono, dear, what's saying? And no, say no, say I'm no, you're Benjamin Brennan or Brashasia. Okay, and in Quasiaka, and no, VIP Cassie, I a Kokumasi. Quasi when VIP could our 10. Quasi what? Any VIP kasi we could have 10. So, kasi akasi ya, and we are a chian. Tipa. Kwasi wa, and this tipa kasi ni could have obey a 30. It's a fair some now kind and a wabet. Yeah, I obey a 30 cast. So, Kokumasia, Asanti Pia what you kumase. Enim de soft kum chacha making. Enim asama soft kum chacha make. E no do kumasia. Kwahwe estate. Mo kan say estate mu estate. Estate mu estate ya. Kwasi ewua esisi. Wasi estate bebre. Awo fie bebre. Adi fie ni bebre ahen. By one kwasi ewua. Oba radio so. Na oba social media. Akwandam sofuo bia ne wacha sofuo bia egu na waye no patakuo na wadi odwan ahoma na wadi ase won se Ghana ha ya wo spirit bi o Ghana ha se sofu bi pa social media ana wo bi eba social media ana radio ni TV so a na wo kwandam obia na wo se obia de nya na wo nu gina wa na onu ne nkrofo epe na samo mo yeah onu na ya ne afese woni pa no oye papa awo keno kode se nkrofo no onkra ne ye criminals mo on ne ye criminals mo hwa mini aba what's your tie hwa enna kokosie wu aso dem kohwe okay kohwe sika kosie wu agye e wona son dem yeah sika kosie wu eji wona so dem Pentecost fo kora nyesa ya discussa mujina moje ya njesa monye ya njinesa ya moje kahra mini aba enna okokosie wu aso dem ha sika kosie wu agye no enye sika ketwa okay edu ba bi kora kosie wu ase ubo bi deliverance kora na woto foma sofo ni mfiri nyame enye papa na nsen na wo bo deliverance wona so dem na nipa ne da fom o shebi me da se na obo bi deliverance wona so dem ja Ghana ha mamen kan kora nchela wonde sofo kum chacha mamen kan kora nchela o pe sofo ba ko a wono de onye difo okay eti won ton de okay won se Ghana no awon declare say difo won ton ade nti won mfiri nyame eton nsuo eton oyele eton calendar eton wade eba de eba enti won mfiri nyame sofu bi owa onton oyele okay onton nsuo onton calendar but wo ye kribi na chen wo bi oton nsuo okay ebi ni kosie wu yeah kwanye kosie wu
bafa so obe krem ska abrochilefo nyina bebre wa abrochila yeah twa last week say me ni pa be 15 di nkomo wa abrochile na abrochilefo na bebre ni se kwose ewu ade rapture do a wanu obi a obetu first and do heaven first and na first no on send ska bre no ebi 2,000 pounds 5,000 pounds 1,000 pounds oh so for we do can correct so yeah near send back so for we there or can correct or can boni anim or can correct or can boni anim by church obi a wo ye criminal a wo ye hard criminal e wa sofudie mu baako e kwase ewa o pa sofudie do ye hard criminal pa baako wo ma onu de ya no so be sika fm a obe preaching kwaje salvation na wo twa sofuo ni nyina gu o de start free danka Williamson mo so ene asofuo mpanifo no munya papa yeah na wa condemn obi a nya papa obi a nya papa so the members can get japade thank you ana one of us wo kan kwaje asem ntino sa kwaje asem ntino na tseso obi tie bro tira daga na ha was so for we dey say you preaching carbon here no masasi ni onfa why sononko da bi ameka say wonnim di obi ya wane kokuwom ana wonnim di obi ya wane dem obi betumi aba public abaye no ho han bofo abaye no ho kronkron ba say nipa no me say why you dangerous wonnim say sister bi ni be ma bi trance 15 years wale na wonnim say be ma no ya anroba ebi wo esi yeah 15 years no wonnim say be ma no ya anroba eti wo kwasi ewu ade me sofu kum chacha meka say kwasi ewu ope obi a wade bible anya ne ho ade bible abopo ade bible anya sika ade bible anya dwapade ade bible anya bibia kwasi ewu na so no ma ye hu no kra na etie onu ne de yange wa be condemn brother Morgan amu yi ni picture bayi tama na Morgan si su kumase a no preach no na kwasi ewu akura to me kwosese Morgan ne mama no esisa ne niema ema Morgan na ka Morgan sabe facha me sabe biem enye yade na aye Morgan sa awa yade a na ka hena na ye hena na oye preacher che Morgan oyale ye awa yale kura bisa se kwasi ewu a eden na kwasi ewu atumi aye ama Morgan on to me the Morgan ma show Morgan video mako by 7 that will say one kwaye an interview baby me kura me send ska edema wo bi say one for ska nko ma show Morgan video 7 I want to me the Morgan apa social media sabe ebe sresle sika edemba Morgan akosi ewu a de Morgan ya ma wunyina wonya wo ho kyam anya wo ho ade bible anya wo ho akuta kas ahodo bebre kwasi ewu a ne preach kan say wo ye sofo na akuta private car mi no a wo koronfo onu amonji ni say wo ya sole ba na say ya wo yo say wo chire wo adifo bi timi bu na say evangelist bi o etimi bu timi bu na ye me kensi so ne asole kwasi ewu a say sofo kuta car mi no a wo koronfo ena kwasi ewu a private car nko e ko be 7 na say 8 the private car na twi ba ko na wo wi a wo be keken kwasi asem say sa sole ba wo chile na o mfa sole sika nya dan emwa no sa asem we yen kwasi asem sa asem we yen kwasi asem won se wonya na ho wie ye enya sika nya dwapade wie na ka wo ka bron sama dawro mampo a wonye sika bebre na bron sama dawro ma a wonye kasi bebre no ene sesa ka wo ya adoye ebuan krofo edebuan krofo sam kro cha de ba ene de wo abetra no se ena
What you suffer and then I swallow no member no na wo kire na ye mfa asole sika M1 no ya me say asole sika ye de bo ahefo so bisa asole sika ye de bo ahefo odifo na di sia ma me me di sia eno na me kan hard criminal power baako e wa sofodiem e ye kwose ewua forget about said ye wo kan kwaja asam sofo anyame afro ni bi akan kwaja asam sofo bi anyame afro no enye jaye dwaman ko na ye nkwaja asam o jaye dwaman ko chata de tenten enye no ko na ye nkwaja asam enye makeups me say ni nyina no o kan ye ba enye no ko na ye nkwaja asam eti kwase ewua de asofo kum chacha me kat o say hard criminal awo de bible wuro awo de enya na ho se tim enya no ho asisi estate bebre e wa Asante region e de atoto cars enkran kora ya fra ba bi botiano yeah esoro botiano our estate be me yansa different group ba ye tre e na wo ho eti no wo ye criminal kwasi wo ye criminal asofkum chacha no kra me catch down no odifo ye beda asole ba wo kire na ba ye mwa no na wo kwasi ewu ade wo no wo nam wo yele kura wa e wo private car for oba wo yele awon ne te kura wo private car for wa be ka se asole ba wo kire na na ne manyina kro bi akra tutu da no boy bi a otonom kura ba out na otonom man na wo kire na wa mo boy no odifo se ne wa hiti die yebe no aye be agro ye de na de se nkurasefo anu ti ye de besi na se na mi ja wo amwa kwakra no fo afutuo efa tudwa efa ma eye ye papa ene na sorry ma oye nya nu ho mu se obi anya ni su a wo su no won kwa asole enkoti nyame asem afutuo an se kosi ewa eye criminal oye criminal papa sha what the bible the wurobo me say oye criminal so fo ben oye papa wonu sole oso obi nya papa so for ben wa ye papa obeba abonte abeka kwase asem we say ena wo ye member na wo mo chiro na ati asolema onu de ye mfa asolisi kema on pages asolisi kema fa mauda so for ben wa ye papa obeba abeka say kwase asem ajini o ye criminal fa me number yi WhatsApp me voice audio bo number na mami bo man what you bo one day na me dey me new 0542 51 another 51 28 0542 51 biem and 28 osofukum chacha me line no o WhatsApp me beba o ma me voice audio beba wo de amaka no kurenti no mempemasem na e wadwen se o be frɛ me ana ba ye enema bi obedidi matam yeah me say obi owa se kwasi ewu adokoro ye saade ye no ho ade wotumi shada men krofo frɛ na onwu di watam me ye bodu nti me de me number atudwa me so ye be ma wo de ye frɛ me nedi matam mba ye wa ma wo ye jawo me di watam ma wo ye jawo wade ye me na me ka kyerɛw hwa ebia wonye be ma wo di opa WhatsApp me your voice wo di o ma me na ken kwase asem kyerɛ me di watam a wono wo yele koda akotem me da wo be ma en sole da saade ya na ya kwase ewu a emen krofo bi ye na ye be ken kora na wo di atam wo di am say di matam o be ma wo di frɛ me dabe na asofu kum chacha wo mfiri nyame mi firi wo sini wuni efiri wa konta kwasi ewu criminal ene na mo